de na mi kura mepe ampa so obefa kwan bi so anyeska ama ne nkwa na ayeden eso be tinya ho na ya nyame ya adom aya yehu onyame asem ne ati onyame ase akosi pempen so bi yen na ye de ye pre say sa ne ma we ne ho ye de ehede hia I like the word I use you say ya hoho ya hoho ne amanfrafo wasase we so he tie bi asase we de ebe de betwam akọ na de ebe ba no obetran forever and ever no ho na say ye de ye pre say ebe de ye be manifo ho how do I den ya hoho na so ni panya na tie ase sa say unim say obi kura se nyame ewu German philosopher Nietzsche, he said God is dead. Jean-Paul Sartre, our French philosophers, Munina, I'm saying Yami Biade, any ho, any part doesn't make us a Yamini ho, Yamiwa. Oh, Kajan say, oh, there now, there be another common idea. Oh, it is I never went in, and who he has said, in Nipa bought the roof in Yamiasam. Okay, one Yamiaji on way free, some cabin. I said, or bought the red, if Yamiasam. Now, do there was this professor. University me both university okay na ever say okomo na lecturer ho na village ho na omo say banglo ti professor we na busuafo nyina omo nim say nyame ni ho nyame ni ho professor anso ono ya gi sentu omo de no ono ni fiefo nyina onim say nyame ti ase Christopher nyame somfo it one awia bi sa no the atheist no was nyame ni ho no professor no akwachira de ba awia kiti bi odo na kwala kiti bi ebe say 5 years 5-6 years ene nam aya ofri ka Christopher no professor na one na yire ne manyina ya Christopher no e wo na odi agro o mabonten ho di ho na professor engineer no wo twetwe no so boy come here people are saying that there's God that God that is he's there no show me where that God is wa kwala ni gina sa na ase bibia be hye no the God that we serve is so little that he can live within my heart and again that God that we serve is so big that you can find him wherever you go in the world na professor omnipresent na ho e wo so pri kola ke to asema waka senza nyame na e wo no o professor na we se mi ra komani yes na baby biara be biara se e poase cry yeah ti se obi ka se nyame ni ho a one enye nwanwa ba two enwanwa okay we say din na original so a ya ka se nyame ni ho na enwanwa no na two de enye nwanwa ne se ampa obonsam aya onyame bo no sonko aya ono agina tumi kase se yanim aya empo wukura wunya kunya se obekosa tumi nanim nam se Jesus Christ ebe dane obofo Michael na ma obofo ntimi na anya kunya de ekọ nyame sa nyame sa eja na efra nam nanim no sa obofo we etim behwe ase ma fedi oni nyame na aya ono nim se onyame wotumi ano ede etwema so nze nipa ekodi sa abonsam we achi na otwema so se nyame ni ho a enya nwanwa yenso ne so yes so say ma won a enye ni won twi nkonu akoro se dey yeah ti dog me ba ma yen for don tana we dey BECHEM but we enkomo aye die no o ba te hia etomre bia na me hia se didi design komo we enwum bia me dey was o da sani wadidi a me na okra komo de no je waje nkwa na wo kra be me da was it ka sa no ha say unsi ani etaka etaka say o pese oni padua we enyi promprom a eni free asase mu sa o pese okra na ati umu no onyini na ono so ye promprom eni free soro yeah no kwasem emudo medasi enen tibraso zia de owusu aduomi oso wabo be medin doctor wa ona atene ngano enenti awie nkomo aye ne oba bedi na ebe hia paasa obeba obi amane na obi nso aye ntamaka akire obi ze ene nkomo na aye ba bedi no spep ede ba bad me vanjia enkoma awunni bukari city guide PRO no serious municipal assembly e ho no tie ye firi awunni ho te say did you say oh yeah me da si bebre
Na menka metie for say on Facebook live. And if I phone is say na ko Facebook well. Cause search button no My Liberty FM. MY mine. Na the Liberty FM not to us. Mr. Ko hey or why? Like a program no never comment bra menka. We are share no binya kwenya nhwebi. Me da si be bre. Masem tia wane se mama yem for don tana. Na yenye hwe. Eno ti me de wo kwa chi a. Ene na menkai wo say, be 3 weeks in here na na yedi nkomo bi. Afa say why do we eat? Adenti kura na wo se yedidie. Na doctor ma yesua de papa. Se nipadua no yafunu no nya no kwa no hia se odidi o. Nipadua ni nyina na hia didie. Na emo maduane na wo bedie no anase aduane na wo die no kawi aduane ne hwe. Se so ehia se nipadua we. Eji aduane we komana. Enjeje aduane biye ntum. Ai. Shana wan welcome aduane biya. Anko nipadua. Sanse aduane bi betimi amoye from. Ede nkwa bebrew. Aduane bi so de say ye be ma wo. Eno nkomo ne yedi no. Eno nti carbohydrate. AKA carbo. Ye da su jina ne so. Na NMZ dog di be wie. Minimu de but ye be koswe di san nkomo na. Enti mami mompini doctor na yemfa yenkomodie no enjojo don but what I say na me say ene na atwe na nyame adon a ye de be wie okay ni dia de say kabo carbohydrate ni de me na ntimi nka enti kabo no na eze nyina ye koye nim na mami nche wo me every kumasi abepi asan so sisi ya meka say madam Monica Twum wo ne oba panyini ana oba otoso mienu ya ajewa akode God's love. Me mamu nyina good afternoon. Manya na ntia se buti me live. Owo me nyame nchira oba. Dog yanko. Yo, oyama Empress nyame nchira o. Akonya de amaye. Pese e be kan bibi. Okay. Ya, ya mame do ki e be maye kwanko to bi. Na ase na obe kan no, mame mati fo nti se last na se time nti aheda nya bre amoso. Ene so de ye wie bebre. Ene ye 30 ko. Ene so ye se wie bebre de na se mo aba. Ye 30 ko kra. Se hu se sabe ye hwe ne be ya ma nipadua no wanya na ho odin aya yare kran de amen no nanso yare bi ho na se di kan be nipadua no mu a nyame adum no ye betimi aboa okay e bi eye osa ya medical terms difference ulcerations okay ya na ya horo bebre impo de wo ye mu no o peptic o dodina mo na sefo okay ya yesa ni nyina ya osa na ibia okay wo ye mu no se ye wo ho na mani su de de e wo ho se nyame ya dum na o ba ye nchen a ibitimi aboa ama osa na wa pre tu ho na mo betu ase okay it also blood cholesterol high cholesterol obi asade pa dokruwa ya ho twetwetwe wo na asefo no okay so ana fi hypertension no your hypotension or hypertension okay low pressure and high pressure okay ni nyina nyame adom say low no kra de ehu kra ase yeah low na ehu ba no so ho ana fi diabetes almighty diabetes and kra de me person we better challenge obesa nyame adom okay challenge okay heart attack money heart failure and stroke okay you na connect with stroke yeah any yare ahoro reference arteriosclerosis na asifo nyina no okay okay say T40 enka ya mama me doke emie ye nubusam eti aduonu ba ko ntimo aduonu miensa no ya say e mo mpaye okay ya one pa one twa say no ase na nkomo ni ode ayede anti dokia ya de ba anti fire kwa hingwa na ya no obi fire nko e bom pai oduma nkoma won China nyansa ne nimdie free amen edomu ma ya hyiam ya sese sana we nso ho kronkron amen na ma ya tiefo nyina anti utumi nka woni awie nso wode mai o Yesu Kristo de munti amen we are papa that's it I'm looking to ask my name mebusem eti aduonu ba ko ne nchichemu aduonu miensa Proverbs 21 verse 23 Ose dia okra na no ne ne tachirema no okra ne kra free ahohiamu amen
Ante dog is as this will be. Was it there? Proverbs 21 verse 23. Proverbs 21:23. I said dia okra na no ne ne techrema no. Okra ne kra free ahohia mu. Amen. De okra na no ne ne techrema no. Hey. Na ni fa bebre na ni say sa quotation we ni nkyira se emienu. Ni di kan say service man fa ma no anko kekensem a. Yeah, me nya asem. Me nya asem bia nam tim ba bi. Me kwa hohiahia mu. Da bi. Ba de toso mienu na ya na ehu pa. Say sabe me ma dwen say bibia na medi bibia na medi. Proverbs 1 kan be 23 verse 23 no. Yeah. I say na so tan so no robin pon be bi di a. Say su anu be. Susu yansa. Na so you obi a you di food pefo a. Ya do you adwen say. O kwa ya say akwa page jollof aba. Say bibia obedi bibia be di a. I say so dey den. Wo dey sekan atumre mu. I say ma okon no na dokodo. De na no na no. De na no na. Aduane bi ewura mu. Bia. Onchi hwe. Ampucheche. I said so this kan ye den. Debbie won't your Bible. Debbie, this Empress, man. And just have fans, name out, don't your Bible. So, I said, so this guy that 2 minimum. Nene, so I hear you must say, so Tina Bible saying you are Quanano and in Tecremano. Yeah, I say, on dear Ocean who say, and yet do any piano be dear be, and ye be piano benom, there be, ye be piano be fear, there be. South one. I see omo ji omo kra free ho hia pii mu say no kra mu pa woni pa fam ni say yare ya na say ye ka yare asem a e ta de ya na metare tu nsuo ho se nsuo nsan a nsuo ho nya edini a ye ka yare say yare ya wo ya ntiase o emfa ntiase na yare ni bi bo akwan so a fe na obi hu say anase mpo bi kura make say o tiare ni bi hu a wo hwe obie for 3 days per month na nipa ne ho nto na onko years o month ho na bi hu say ampa say the Bible kan say so kura wa no tekrema o say o di wo ho free ho hia bebre emo inu ti na sa aka wa adweti ho asama ye kan na say say be kan kwa akọ ka wa adweti ni ya de bi a o mistake ya obenya problem obenya problem say wo di ana say wa ni ya me das pa say obua ama yate ase yi say ni die no ne kwan so okay nti Bible na say Korinto 4 ngome di kan ni tidunan nchemu aduana no o say nti munye bibia fefefe ne kwan so so ya bien say obedi kabu adu tam na bro so a sugar obenya free mu na bedo so ama ne be bro di padua no moja no so ti say moja no sugar bebre be mu a yo how too much of everything is bad yo 4 keys bi okay I mean ka 4 keys no ho asem yanko pa okay idi kan no say aduane ayedi no okay say eye papa na ase o to foundation a din ama wodan aduane ne ye papa you say o to foundation a din ama wapomodin okay once say o to foundation na say foundation ase e din a dan bi a de besusu bia afapem na din a e madan ne nya hoden e dan be nya hoden e gina na fapem so okay sana aduane bia ya ye die no say aduane ye papa lace afapem no e to sa afapem no e me apomodin Mati wase pa dog. Onse e wa pomudine. Okay. Ana say mamen kan say ye wa hoodine. Ahoodine a yare wom. Ahoodine a yare animu. Okay. Say obi betimi akwaba all right. Who na timi so akwaba all right. Say nipa bia no yeden. Oyale. No yare. Ti say aduane yedi no. Enya aduane pa. Ka aduane pa am say aka ho asem a you kan ye beka me hu aduane a ya say yedi. Yedi. Nti ye duane no tre bia se eye sebe enza se ye didi ema ye me nkanka oba ya wonyem eni so men se aduane no wo didi a se na asa anson wo because ni badua no ohia the carbohydrates no ekosi baabi so said the UN World Health Organization crowd of 80%. Okay. 80%.
aduane ye di ni na carbohydrate no should be 80%. Pacho say nti enye say eye below that nkanka obi o ye pregnant obi onyam okay anase akwada so oba pemfo edidi na onya enough carbohydrate na ya obenya enough sugar afiri mu a na o lay foundation ama kwada na obewo no say onyare okay akwada ya wo yensem no say na aduane ye de ma no say da enso na ye lay foundation ama nipaduan say ye den emre biduan den emeyare sa nti say carbohydrate no hwe say nidie no ya measure ama ye hu say ye nya ne ye say ye den yensa eden eka afei carbohydrate ye si edi a ye hwe say enye carbohydrate na say ye ne a ye de no sugar no enye ne ekuta nutrients ne ekuta nutrients si anya ne saa na say ekoye o ekwan bi so no carbohydrate na ya if I say the na last year can say empty calories no sugar na e bedroom rebi no e be create problem am your system no ka say ho cause say sugar no ye woni ma mienu and regulate no e wo your system no ye insulin and glucagon okay glucagon no ye ebre bi aya ehia sugar na asie e wo liver ni ma na se mazes ni mu no okay na a produce nti enze se ye sugar na ye wo system ni mu no ye mogya ni mu no enze se eso ete ana se eso ebro so yeah oh se etem bi da gauge okay na ni se kofom nso asa na so te no no se kofom enze se ebro so ekosoro patcho say moderate nti sa two hormones yi insulin na glucagon no ana eden moderate regulate the level of sugar in the blood na every moment giving moment biya no 10 biara bre biya no sa say sugar no present in the blood sa anya sa brain no aya me no say sugar no so tia obekọ liver nim no akofa de ho no no de abeya adwuma no akomazes nim no akofa de ho no de mazes de na ye ntem eno de ye short term ayi na sugar na ya esie kosie ne ho e wo ye mazes nim no na ye short term ayi ande sesia say nipadua ni hiape na say de eba na the liver nim no e long term store for nipadua no se na sa o de tro bi a ye titi ye nyina bi ta si ye so tro bi abu say why am repre ko pe na say wow nya tin kam say de kom de o oye bo na enye kom na edi bi kura udidi ye nche na te say kom de na say udidi ye na nche na kom de wa na che say eduan na udidi na sugar na wom no na ya raw say dodo na komojanum at once e komojanum at once pancreas no ono so be force obechi insulin ama aba abeboa ama absorbe sa sugar na ma cells na timi de yaduma na se pancreas no yesa bedum ebi no bedum se de bia na sa wa no akoto afrifrim ade no akoto tofi akoto candid no ade ade na sa sugar free empty calories ka say na sa na the pressure to pancreas no so a eno bedum ebi no benya problem enti enye se o mark pancreas no sa pressure no adwuma no sa enu nti na ye kanfo se de bia da di sa carbohydrate na fiber wo mu vitamins wo mu enti eno no slow down the absorption the digestion and absorption rate no say fiber wo mu a ne yam no slow twetwa ko mogya no so slow de biara da no ma oni padua no mu mogya no sugar na wo mu no da gauge aya ni padua na de here constant because enuanu na edi na me pe sugar free mu no say sugar na me pe free nuanu mu say enuanu na fiber wo mu nti e ma na yam no enye 10 say bia fa say bia sesi am na ma no manka menum anka ensu a anka ensu no sugar na wo mu no e kwa mogya ni mu ntem esen say medi abuaduane pajo ho watermelon medi watermelon me am say mefu ekapu but ensuo no a aya sitire ni wo mu na aya ekọ ewo nipadua ni mu no sa ensuo no o say komogya ni mu a eye ntem
Enunti wo ha wo di anche wo ha besa asa why week asa why emre asa come do okay na enye come na di wo ye mo aduane a wodi ye no na enye aduane a ya fa aba na esi now say e be regulate the digestion and absorption say aduane na yam ene say enu na ho mu na etwa komoja ni ye easy emma ye ten ye itina ye kanfo say they be had and you be any dinner and yeah polysaccharides. Polysaccharides that says it's mu. Yeah, and you carbohydrate a complex. Fiber wom it is a dear a man teach you pass a beer who dear and take me anemon a bro ni anemon take mo atoko beans so this are na one say a check fiber intinum a money yam no nyan 10 and na a siche no so atwen 10 ebe check akra check ena emma entine saa ntina emma wo nte komo enkantem dabi ena emma wo so wutimi nya tenka bi say da na saa de as one man wo fili say ukodidi yeah na ayi ba kwa especially bangu ne etewo no ani dokono on say nkanka pa ni banku ya yam ni ya tete no endi ni nipa bebre na no ya ebru ya po ho say on pe na duane because enye whole grain unya po ebru ho pe enye whole grain because whole grain a yenyi tete ne brand bia ya de infri ho okay ba sa na tifo wan channel so sa na ye nipa duane so wo ye den ya obehia nkanka ene saa ya me no eme no ye brain no enze se eda ho ebra sugar ni nipa duane eh oh yes adamia ne dia ope ezichiri ope wonim ezichiri na ka ho asem no se dia cheche mu no eno ene ye the universal fuel ahun se car auto car ida say car no be man petrol ana say diesel ka aje say the ne the be ye suedi ana say charge it say fa say charge kra say no power sa power nti say fa old car I use a diesel ana say fuel or the say petrol car no fuel ni mu a entimi nko sa na tie na he na ma ne ko engine petrol na the engineer sa na emiene tie emiene regulate ni peduani na is a no so when nya sugar wontimi operate sugar no na ye fuel eno na ye ni peduani na kwa ni na ba bia active because of sa carbohydrate ndi because carbohydrate no ono ne oxygen no and the cobene carbohydrate no oxygen ko bene wo cells nim na asa apawa no na ma no sa no sa de sa engine no de fuel na gumu ana eden bene ene wo ye ni kucha na bene no na power no sa it is sa cells nim ho no eno na oxygen no ne sa sugar no kosi a na bene bene a na ma no sa energy no nti na nipadua ne be bia apart from etrimi ene ye mowre ano no hono de bibia sa ede enko because omoja ede enko ho okay be bia ka bia no sa me ede ti no ono de because of on the kontu nipadua ni nyina nti no and they say just 1 minute mukura no osoto sa sugar na ka ho asem no okay say every present moment bia so why then onya ndina say answer na me na be ka cho say comedy wo no na de wa che pedue nim wa twe ni pedue nim na ye de wonya hwe bia na wa ka kire adwene no say e comedy wanya tenka no e comedy ana so why week na say tuo bi kura no why de wani so ye de ebru na say ho no bibia de asi okay say quickly no where dem compare it's an hold over uti say ho no kura unyanka ba kura no mo a mo say na as why somehow okay oh na energize adwene because anka na no bia no fruits na wo mu no aboa sugar na wo sa fruits no mu aboa ma akomoje ntina say see ya na me say metaka mfoma ntitu pa na asofo okay say ye didi a on say bi ha ye ko enhyamu bi si ya asofo no won say etimi edi bi afufu ana se banku ana aduane bi mu odu ne edi aba edi ba na edi bi a fruit edi aka ho there be for fruit ni di kan bread no eden the fruits na are easily digested and the sugar in them are absorbed easily eti mani ni fruits na ansa wha say o prepare dey aduane no
dog not to say metiasie yi a etomre bi a me kura na ye bi wo fiefie mu ye wo tie me mposa na ote na on ga ye ni dia dodo na didi wi ansa no di fruit ehia wo ho e wo se di fruit na ansa duaba no se apple watermelon wa brobe wo se wo sha se di ansa na wadu fufuo ansa na right because wo di fufuo na fufuo de be che so ka se wo di fufuo ansa na wadi o fruit na so much time but fruit need to see and 10 minutes no why digest ama you sugar na komoje my metabolism taking place afi dia kan say obenya odua na ngasa ide enti mankan fufuo ne de eche wo ho and dey take time and dey take time nkankan say o de light soup aka ho mankan fufuo ne light soup wasa asem no do kan hweze ma mi bo nanum ama ne kwa asem no hwe eche light soup ye fa light soup ni fufuo ni edede na do ka say wa kai de light soup ye fa ni fufuo na edede dey u de kire ye light soup de obenya dia asanka ye bibi wo ya ye light soup aya anka ahode wo mu dia enya nom ne saa enti fufu anka sankwan be na edede ye enkwan ye mu api enkwan ye mu odu te say friend enkate nkwan ya be nkwan abunabu eze ye dem ayi your mama ensa wo bi obey sa yen bia but nkankan pa de pese me charge ne pa mo yes experiment we no mama doki nyemra wonya me kire ya na wo de wonye no ono pa ontwa no fa me kire yen se wonya ne se nkire no very good obeye nkwan mi no fufuo ndie se menkan fufu body fufu okay eno a bia ye okay but nkwan no wo ye light soup aya amanfo ni jiho light soup kan ya nkwan o ye kan ya nkwan onye baako onye okay no wa ye nkwan ye mu api ya tum se wo de gu aduan so adun se aduan ko hu aduan ani anti dog ye ne abenkwan na nkate nkwan na bunabunu mu sha ne ti o because obey anti dog obey ye pinu yi baako nkate abe ena bunabunu nti dog se mi ensa ne ye se na me kan ye bia nkwan mu api bia kontomre ne kati konto se abunabunu se abenkwan nkate nkwan abunabunu ne de to me bia abunabunu bi pio abunabunu de abunabunu yin kontomre na wo hu ene kwan susa wo de fra no yes and so very good kama very good go bi ama obi abunabunu no ana say la bibi bi ne bi am say me no was Empress and the bibi dog de no muzo okay you matter me owi a fufu de watwa the same size okay say we watwa eto ba kwa we so the eto ba kwa na fe o de sa light soup no agu ba ko so okay no de enkwan na mu api no agu ba ko so okay one na ape ede na besi one na ape ontwa no homra ede na besi dog ye obeba no na light soup no fufu na ye bawi the sense de order to ade anim dog asema okay de I say ma adwen aba ho obeba no na light soup efufu no aye di kura sense nya o den wo ya wo twa to ade anim no na de nkwan na pi no nkwan na pi no na ahase ase eye mmere na ahase ye so ye mmere sa ebe ye mmere pata sa ne koso ye yem ti ye de nkwan ya api edi ufu a e ma ne yam ne ye ntem da yes ne ye ntem na ye de la soup ne ya etim ne otim so bo no enti la soup ye mfa ni fufuo dog asemu ya kofa ba ye die wie die obeye yi o because we refie mu a life soup ne do so se abenkwan message we na nkwa hia message we no ya ka ne se edura bi e be pim epim a me ma ne hawo da bi na watwa U10 sa na se yesu ade no sa ma me do kini ai obi a mo classroom yi o cha kwada ade a ene ma miensa se akwada no onim ena wo kire no okay anase onim nanso won se de nimpi na bi de e ka ho anase ebi wo ha onim so de information wo na de enye accurate enye noa enti wo se sano na de hye na de na de akọhye ho replace no it will the condition de enye no
na de wa condition no wo de eden de ye no so sa na eden etie it say ye sua de na say bibi wo ha ye na asa enye ne kwan no a na ye yi no afiri na de ye na eden ye de ahia ho nkwa hia ayi na message na na it say ayi ne be pem yen a en say ha yen say ha yen ne mo ye mi enye say eden ba na say ne nya sa ne ye sa ne ya pa sa yo ya te dog Mr. Numusuo me ka say Numusuo nti ebeda so say Numusuo na live bi de ebe mo anya asem awie pe ezaza me ka say mami wa kwato ni nantwinam kakra ena obu okra ni bufu a wode agi awale beef no betum ze eno ne live soup no nkwan no eye different o gi awale beef ne be da live soup mo de ne ko different level kra what is here enu nti live soup izu na dog kama ya te ase se kogu fufuo so a na ye nwensen a me ne wudi adanse se no kre ye se wo obi afra wo se fufuo na wo no na obedibi enti ye na aya janibi na wonim se nipa na dru ha ne se te se kato na bono adru fie o enti waguso wo de live soup nkwa ye gufufuo iso na nipa ne fra se fe na mete prage mu amaso anu afiri dwuna se station ha me bata no so a obeba na fufuo na afi ne se ne bu afu ba se koya benkwan ne wanwu abunabunu ya me ken ne nkatenkwan a bon se fufuo ne bre ne ho asesa obre ne ho asesa enti se nipa na amantem kra obeba no na fufuo na da wa brada waye pacha ye mere enu nti asema me kan die te se doctor kan ye enya wo de ba ni yie mu a ye sua de awie pa na channel so say wo Facebook live wo se si akọ na like program no na fa comment bra na share Mr. ko like sisi a wo de ko sisi a na ko like esan se doctor na wa kira de pa nti wo nya hwe kura na like program no na ono so hu se adwuma na wo ye no mani so ti fa phone is see a wo ko Facebook a de ehia na akwa we fa cheme but ko se see a na like program na ye Mind Liberty FM Facebook handle no ye Mind Liberty FM my mind fa sha se na fa Liberty FM ne to aso like program no won se kokromoti bia pagya ne nsasa aboso obosu wi a na o pese obi sa asem bi a na wa tworo no krogen o de brofo bi a be tworo bi Empress meti ase why me kan ya ma doctor so ati ase ye wi a na share ne so wa share mo bi so anya kwanya hwebi e ko ba sa ma program na ye no ye ni gise ye kira de na tiefo so ani gi program no ene bibia ye social media anti Mr. ko sisi a why na ko ye de me ka say ye wo ko like wo send message a e fa hwa na ma kan ya ma o wi a no a share am obi so enye bia hwe na doctor kan asem bi se emie no na de wo hia pa ye sichire no me onka se ko se sichire half cup si wo na se gu wanu mo da bi nya no ne ye ka na emom ye wo nua ba bi wo ho a wodi a sichire firi mu ba wo benya naturally enye se wakwa abonten akoto esichira ya chechire 50 pesos ne 1 cedi no moma ye nhye ne nso saa ye ta koso asua de no nti doctor ebeto aye nso obanyi kase ye nko yo Empress no da se say brilliant no be say me bo ne me bi ehu hia pa okay brene de kopa nti ye nko dikan ne ye bi be say brilliant be say the sour side of refined sugar. Okay. Yes, I say ya metaka say sugar ya esichire na edi gu ikokom no. Your friend sweet poison. Yeah. Tini fa yes egu anum aye de. But ofan bi wo ha no. O poison wo ho. Ba ko ne say e makaka. Yeah. Kaka. Nkankan anim kwada. Di bedodo ya esichire no ebe wo wonu mu ache say you can say ebe mo wonu mu ache ya bo nsa kola bi si ya no kototofi si ya san kola na mo tell wo say ya hwe mo si bi wa si na ase kaka so gunu dodo mu ho no tine say o leaf foundation o to fat my head amakaka nti asichire your friend say refined sugar ye koto di bebu ko drama so no say bi say den ye nti enye okay sa ni pedua no mo ni because no si ya na komoja nim te komoja nim sa na pancreas na react ti esa ye say ye fa bi sa o de say cancer na se form do na no ye ni pedua nim na generate o sa be say ye white blood cells no say o how bi ba ni pedua nim a o mu ko bum e wo sa e fa ho na sa o ha na den aba no e ma say e organ bi e na sa de ne wo ho a sa ahoden a omo di kono ahoden ti mi generate problem ye den e wo ho tumo enu so ti mi cause sa okay
yare ye tumor no okay no ne sa cancer mo na se fo nyina no sa kwan we su no itimi ye den enye we ni nko aba e wa other factors bi ye den itimi generate sa okay iti be se bre se sugar pa de o kura na beto a sugar kitwe bi akrebi ena se bi ye hyasie se ye niam bi tse bi a makoto koko maju sugar kakra bi a ahyasie de enye ode na bi bedroom re bi na ni wafa sa asasen de den asasen de be odi kakra bedroom re bi no na ni wafa enti ya ebe mu ahode no sempo ni ye den kra na o de ya ye bedroom re bi no na ya se de wa ye ne sa na de afa de toso no white blood cells ye kan wa se ye adia ese white blood cells pa ye sugar asichire ya hey ese ne papa white blood cells o ma ho odin te be se bi se ye hwe ni ye me pese me ko entem hwe mu bia ya university bia wo lo malenda o mo ye no o mu se sa white blood cells no se ye pese onya ho odin a e se ye ma sugar bebree den e ko ni padua ni okay se ma sugar do na ye nye sa natural sugar no nemum sade refined one ho asem ne de ne turn abonten no empty calories ye kan ho asem ya kan sugar no eni ahodi no bia ya se nya se bia pa se me di anka na se watermelon ana se me we apple sa ensuo na menye free apple mu no menye free watermelon ana sa anka mu no sa ensuo no eye duro enuanu bebre na den ewo mu ba sugar ye kan ho asem de adro baku say nkwala kan word bi say nkwala word bi o mu use an mani aje won say mampole kete mampole ebi kura ye de enim sa awodi no bia ni asichire mu o se wudi asichire cap ma sa de na apart from say what say de no bibiara efrim bio emma taso obi ani so se wudi anka ba ko pa o ho odin si obi a wadi asichire cap ma see ahodi no nutrition say nutrient ye ka aduane nura a ewo aduane mu no say kete mampole kra den eni asichire mu na se techirema na ehia na wotie na asa no a no bi anim bio yaka ye yale yaka na e ko gina onipadua no na mo ayare kwa tebe celebrate say ense honso enso afei say yemu eye duro abroso overweight obesity sa asichire we na ene koso sa yes na ekwan be ne fa so eba say the American first no say midi ade a ye fremfrem a ebi anopa no sorry and me hede ne aduane bi a ye aduane a me fun say aduane o because say Isaiah kan say adentina Isaiah 55:2 no say adentina mo carry particularly bi ama yen Isaiah 55:2 mo carry scar ko to aduane a ye me ye aduane ye be na me ye aduane bi a sabe udi a apomudin hede ni musa ebi ye de aduane ebi ni sa sweet ni ama ye kan wa dokodoko adie yi asichire na ne no so hwe a da ben kra wa just nura me ko bonsu okay bonsu kwanta side ho no okay anam ti ba bi na mpanifo bi o omo jeje sa drink na de we omo si ade no akono na like minister bi ono so say odwen ma akoyale minister bi odwen ma dwen na me kind of see enti o se hwe we so omunim we so onim ne e wo mu anko e de ma do but we bi anka kan na so ne ato aso Isaiah 55:2 ada na mo kari sika jedia enye aduane ne mo breso ade to dia emme very good muntie mie munni ne pa na sradinuane enye mokrade so dino enya aduane bia na eya aduane sa na papa brothers o mo aduane je ennom na ma bibi so abi abesiwa pa ono so numbi tabi otienchenti ye ka sana ni kwado sa nkomo no oswe so o mo nim na me ka kire say colors ho na ma me gi asem ne fa we ma ya colors kala nko a drinks e wona bontin na do na esichire colors bibi anim isa aduane sa no ya wo de officer wo no wani agya wo de ni je no mo no oh how ho ule obi da krokra wa nom na nwummere a all problem
nti saade no eno so yede diabetes okay this empene do aya ye ne saa no na ye pancreas no na abeto ahye so na anwunu na abeto ahye so na abomodin aye sabe with time no afei ubenya kidney wo pancreatic problem okay the pancreas no currently mean chin so le ni bio e be do be ki kura na sugar na be too much within the blood say pancreas ntimi ye den enya ho hwe afei wa be den obenya diabetes the sugar refined sugar pa say refined sugar abonte so asi kira sem na doctor kan ya turn out abonte asi kire no no head an den emwo ni hia ti ebenya anka ye sugar bia no enye de natural natural ye fa free nuabam okay it think say me person me no drinker even drink a crown say head a chi anka anko so de mawa eno crown head am wa papa okay dan say wa obedi anka no obe manka wa wi na duan ni bia de aka ho sa okay pato won say yeah ebi kura so nom sa juice ya wo ken na wato na twene eno na ye no eye ekosi baabi na emom ye sa hyenkura ne say yes one man kan na wie no eye wa ya de se one man kan kasa no wan konom orange juice no kura say ye juice ana say ye na emom wa momodin anu man kan kasa wie no momodin na de di o de wai mu no na di na duan no bi e de pap no di kakra de eka ho na emwa oni padua no ye kan nyina no ese apomodin ti ene ye didie bibi biara e pese ye twe ye tiefo ene ye ankasa ye nyina ya adwen sisu se bibi biara ya ekue ni padua no mu no nia ese ye nyina so nti asa de na ekue ni padua no de ese apomodin ti enya sabi aduani bi da e de nti ai wodi aduan na e da fine eye na so biani bi okra na se da emmo ni padua na ese o eden uchai sana okay dog my ema tiefu mre mo bi yebre ne nti ewie de doctor akasa o doctor kwadwo owusu aduomi in fact wonim de o se nyame adom nti wabie na adwen mo nyansa ne nim de o sere nyame na ode dom no nti se ne Solomon bisa nyame na o ze erade mesere o se ma nyansa ne nim de eno na doctor ye bisa na nyame afa nkame no me no nyina di adanse se o de ache no wa ma ne nim de mu do papa James 15 and doki o se ka obi ni nyansa wo ka obi nyansa omisa am doki James 15 okay di brebe mu anu aka ma ti di ma me fa first caller hello first caller Empress mbacho odo mejo so Edizoi nyame adom na so e nyame adom boko nikasa fi sangori nyame adom ma yente wa wie me do esi se won asem no mo kan ne de mo dia kwa di shemu pa ma ya de na mi twa mo na nje twa no mo twa da na eno ana edi yare bibiri ebrey okay yo yeah that's it 0322296342 0322296342 obishira ye osinya minshira ye na omoaye na dani de nyina ye nya pomuden e mu eden na ye ntimi mfa mechechere okay 0322296342 obetimi do message nso afa Facebook live or amama kanyamo hello odi baby akase frere jina ye kakra wo network ne mo wa still jina ye hello Kra, Mr. Cobra, hello. Hello. Udi baby akase free. Good afternoon. Mejo so bi ade, ma minti we we. Pacho mi di Isaac, me ta fi se fi abra. Ba minti odo. Hello. Mejo so ma meton kankaza. Pacho, nya ba so won kai. Yeso mindi abrobe on. Ana betanse nya o sada me ko hospital na. If you have an anchor, okay. Would near brobe, and I will call hospital. So you said to your one car, say no man car. Mate, also be said, how and how. Mate, doctor, be you are not. Mr. Mojoy, you point and go, mammy. Hello. Hello. About Woody, baby, I can say, Ferry. Reta near Zeku. Oh, about Rita, me don't catch it. Mammy,
Yeah, the doctor for planning and church, and I will be any pan. Okay. The question person be sanity. I don't what I say. A blood group will be our, a Diana will say with you. The person will say no crown. Okay, doctor, ebe you are not made us say blood group will be a Diana was a wood dear no crana. Hello, oh, went to me and you 0322 296342. Hello, caller. Hello. Bacho wouldn't baby okase baby. Ajama piwa jama. Mami ti o wa dwenche. Empress. Medo. Ya Michelle. Amen. Na kache doctor say we good. Okay. Ya Michelle no. Na ebe yanka achekwa na otumi bia women chechire sa why. Okay. Yo, Mati medase. Hello. Hello. Bacho wouldn't baby okase free. Empress coming up. Eh, kwabran yakwa bobo ya mami ti odo. Yeah. Doctor, you better doctor nasi. Okay. Na last na me cancel bina mpese bisa doctor kakaroda simbisa. Am say dokun ni first we gale ni ni sa ye hono. Okay. Na afidi na sama wokan. Ni afidi ni me di won ya ni gumu amidi na mpese bisa doctor say ya na say enye. Okay, wo de wo mpesi chire no e wo na ope mate kwabena mate. Me da se kwabena nya kwa bobo ya no. Hello. Hello. Hello, Empress. Medo. Yeah, me wa body kunzuzo. Mami ti o pen ni kese. You we the doctor Mechiano. Ojo so. Doctor me bo abaso why dey pa na kire na dey aba na ye pa beboy. Doctor body e se obo abaso. Yo body ojo so. Nkwa ni kire na dey aba na ye pa. Ba me dey me tani agbunobunu no. Holi mu ne ayi ni mu nkwa. Green no. Nti no so beboa me yana. Okay, Mate obe you are no. You. Mate, oh producer. Hello. Hello. Udi na bia ka se free do fu be ni. But your parents come to take some. Mami ti obesta. But your person say to be in milk and I say butter. They have Obi ni milk. Also on per malt. And I want per malt. Oh, can milk ne malt ana. Ebe hanana. You mate. Meda se obe you ano. And our body and so say ope holy. Boah green on the say nem kwan your pen no green no. Nti no so ya na nti dog Mr. Ochoma me. Hello. Odin baby aka say free. Meda se wo ho na ebi wo ho susu ka. Yenko. Tie me ho asem na fa kwedi nkomo. Mi tie o. Doctor wa ya de pa. Am person is a doctor say. Yeah, so you did na jo no. Ya so dey problem na ye nya. Mo de mo problem no say mo fu ba katu. Nanda na radi Yesu. Na de wo didi anajo ni mi so fu ba katu. Ti dog di bibe kan wate. Me so that's as if baby ko di nkomo. Wate ye ho asem no fa kobo dawuro so an te say eyi no. Ai na ko di nkomo na ebi wo ho. Hello, edin bi edu. Hello. Udin baby okasa from me be ni. From Japita. Ifresi pianse. Okay, Japita pianse mami ti o pe ni kese. Yeah, the doctor se pa. Okay. Ade ba kwa. Me gbinu ho aye me na ne se o se u bedidi a. He se wonom anka. Ansana wadidi enso o ma kire se ye didi wi a. Na ya nom anka na guso. Yo. Eti ho no. Eche wa adwen kakra yo mate me dofo pa. Meye wate. Me da wase de Peter Pianse. Hello kola wantimi engina so. Na udidi anajo ade na obinya. Enye wafu na bedo a. Hello. Hello. 032 hello. Hello. Odi baby akase free ewe. Ewa hemfa meso. Ba kontomna biscuit. Okay, mami ti o middle. Roba me so me how me say inquire face am me tell. Me ti say ngwane like. Okay. So me problem wana.
Nada na umpe umpe se umpe ana bibi fufuru ndi na ma umpe. Ana yentimi mo like soup ni ma oyi we hu. Bo ba se da ya. Opisa media mitimi ndi go ba ti se. Okay, mate. Wazi ono de like soup na ope. When otimi di fufu ntoa ba miensa na 9. But akoye de mu api ne de aya na nko yeza man. Hello. Udi baby aka se free wi. Mpacha twanga ne ka kuro. Mami nti o medo. Yo, me da doctor sipa ncheche de amaye. Okay. Na sembisa doctor ni se bi ya wo oksha o yem na se bia aduana wo se wudi afen se mpase ni busa ne se he fa no ye ejima o ye ejima ho he na ye se hu kwan be pa so ya ban ho abekima titi ya wo oksha ya bi eso. Okay. Obisa doctor say also when so aduane be na hia se obedie na doctor so he na oye adwuma doctor baby oye adwuma no me de ne number be ma no obisa ono ankasa wo off air me da se ne wonti ase producer fa ne mame. Hello. Odin baby akase free. Hello. Mejo so Odin. Hello, good afternoon. Good afternoon, me da fo be nie. School is suminte. Me amini abe man no, mami nti o. Na mpake mote sai. Nyame aduma hu ye mobo, de aka na ye ka sei. E de radia se mechia e da dio mi ne ma dokine obi. Obi o mu nyina age so. Awia nyame nhyiramo. Empress mo ya de pa ne mo nkyereke nyame nhyiramo papa. Ye da se. Na awia de doctor wa pemi pa o. Ada wo so like soup ne wo de emu awa hu. Empress mempe fufu kwa me manage mu pa ne la super ne makoko nkwan ene de akoyi ama on so cheme se sia de la super sunya fata ma ye basa nya basa akoko di abenkwan na ho beto abenkwan ya na emuye midu emidu pa de ama sia ma ye enya basa ka se additional igo mana apemo etimo so na so kaka ena de apemo pa metimu se na mokoto dwanim kafra apeme pa kafra yo yenkwanti ebiti deta mati misha munyina wa mensume da se producer for last call amen. Hello. Producer say me fa course bia me ya sure say Daniel Juna se ne okada fo nyina konti hine ne mic mpoma omo bepe live soup ndi na no mo ntimi amfere no hai so on za asem na pemu sa na aya ne frɛ na den hu de onka bo ma yenti so but dog me live soup wo hu me ya hu say ya live soup o emu pipa me naturally nkwan a nsuo me mpe hai enti me live soup no etimi ya benkwan eno so emu pisa abenkwan no na se nye light no me dey be light in dem mpe call edin di a say nkwan ya se be emu we say ni nkane ya nkwan otimi hwe wanim ya egufuo so a egufuo no so wa na pa okay hu se bibi de fuo no so kra na say light emu ha ana se mu ye plain okay no na amanfo ba se na test school ye kan no say adesua no sabe ye ku ya nimu no e bi wo ha me famu di a ye hia me na nyame eden e di aba sa o se di aba ne sa na ye fa ne sa na be boa ye okay ye adwin say one aba na so ya amfa nya dwuma na ho no de ankwa ma menti we de me ne de doctor menti babo ne ka ho ase we de antidoki yankwa na dog ni questions na not tell you so ye di ka ho ase menti na antidoki ma babo ne kasa okay antidoki yanko fast senkafo eti enum ni chemu dunson o se dey Ecclesiastes 5:17 yanko onso ne na nyina esumu na odidi na bufuo ne ne yade ne na werɛhoɔ dɔɔso ene ne na judidi de babo ne kan plain so obi oje na jubia no yidi kan so be yare o yare nso a ebe ma wadi awerɛhoɔ asi apene senti sisi ya na abu afu ade kura nya bufu kura na abu afu se wodidi sumu esumu ba na wodidi anadwo so emu omdidi anadwo ye nwura mu moa okay ende nyame na ayo omusa
ade sano no mo so pie no mo de ekodidi ba ye nipa de ade san na ye be fi abeda sa ahemna chi no ekona kwesi ade be san bio no enimu na ye bibia ye adwanyide de eka ho se dog no kra no won say ye mpanyinfo no mo adwumu do o mo say ade asa asemasa sa ade asa asemasa enti aduane na wudi na asemasa wie enti efiri ba da ho say adwuma bi no mo sa be kan sa ade ensa no what ya fatete de na sa ade asa asemasa na ye nkop dog you questions na ba ade ensa no the sumukura no the on the control okay this was control sa we say sumukura udidi kura na obehu ano kwan de okay dog you questions na no ye brain nti ye hwe ayi na osa ani nuane ese odie no nsa biane bia eye acidic yeah bi ni abrobe anka komo ne yi so on agent tem bia so regulate anka twade magi mu nyina o ye eye sweet for when say magi cry den ebe waduane bi just magi ni cry na say bi nyame adom ye ni osa no nyame adom ni eni bi no so odi magi na o bokwan ama yi osa kura bitimi eden ayew because chemicals na wo mu no etimi e no eka ho bebre ni nipa bebre de anya o sweet sa kibu no mo nipa dua no okay hypertension bebre nipa bebre hypertension efiri ho so ti sa ne ma no abonten so aduane yes segumu saa aka na anuane mo no fruit mu na ya daboko enuaba no didibi say apple mo kodu sa ne ma no tabe no mo grapes mo betimi de edian daboko na aka line na ayina betimi de amboa okay yanko afi ya ka say fruits no ne yam no yam ntem okay enu ti de ho behia say so odi ufuo na benya bre atwen ya be say 1.5 hours okay fine because aduane bia bedi bia e fa be say 2 hours and sana digest na digest what follows swallows no just say na say digest wi na aduasan afi na e another phase another stage metabolism so ti say nya if I say amino acids from protein mu a afi yakọ emoja ni mu no afi na emoja no no edi be ya adwuma ma akwa na obi anya ne de onyane de awie a afi na senti aya amino acids no anya free protein makọ ni padua no afi na ekọ ya adwuma sa nti ye didi wie a ye didi wie okay nti na say ebibia ye bra no no okay yanko say ebre say nka ye mfa fruits ne de any kind because no de ne yam na ye ntem na ho harew ana say fruits ko ni padum a ebo ne say ubenya fiber ni bi ubenya vitamins and minerals okay so nti sa ade no a eno so ko boa ama boost we immune system no ama infections red blood cells na timi fight infections no eno nti ne ho hia say fruits no so say de wo ka say wo ni bi obi a wo oscillations ne say diwe menu dey na dey no so etimi ade aboa malt ene milk no malt no kura wo ye disu mba ya malt and milk yes obetumi anoma esi kire wo malt mu no eno so koni padua no ten na mre bi kura dey am say me kan say malt esi kire na ewo mu atwa mu saa no wo dey toto esi kire ya ye cube no 16 cubes ana wo malt yenya yenim cube esi kire cube ni dey ende no ntani ho ntino okay nkwala bebre na nim but our hostel and say wo boss esi be for boss cubes no sa 16 and there was a malt nim malt ba ko pe no now dey hwe say wo no malt nenko a say sa wo load esi kire sa nti adesua no me for ba bi say yes ye wo yen kra na say ye wusuo mu no so how wo ho kra na anka nya hwe da nye wo how da bio dan send ye be see aye ho atena ase no ya didi lifestyle okay the genes would load the gun okay but what triggers the gun is our lifestyle okay so this here Matthias dog yanko your brain into you yes blood group and there I'm say your first day I say program ya kan say blood group no there me menye student say menye ntum because me hu blood group mu be bia say Bible say O positive also the way A plus I was no crime the media in fact on say be O positive and them man say O positive oni ni konkonte udi and they medi konkonte na me dey e say kumkuro
kongote si e kongote de kumkuro dog nti e wase wudi nti no na so say o positive for there ehia ma wo kongote omso omunni aburaduane omso o ni banku je wudi ni nyina na obi odi ohina komu nkwan de my Empress eti me no sa black group ene ehun nkro ne ba no wugidi ni ho na se bre wo mu na nke ye kum ye be kum se won say ye series e be free ba dai ye be ti no ye be tumrika ti ti honi de ne me be so nya ma Ukraine ti nya ba no bisa no misel de obedi bia di demom wadidie no hwe say taste and asuahu okay taste and experience okay aduane bi ho a me di e kan wano a amoa yes you aduane bi wa tin pampa kra because see digest kra no e hyase e wo bra ya ti aduane e de pampa okay ye ti aduane pampa tin pampa pe na digest na e da I take place okay okay ti ye say bre say o ti aduane bi ho adi hu say amoa adi amoa wa entonko so ni ya efru ho aduane a sabe wa udi atum say no ho e de enyi no no e de watwe e de efru ho na bua ma ye didie nso timi hu ni ye say ye die ni na say de ye die ewo ene asichire ewo ene asichire pese ono de owusu ewo in place of sugar yes. Is it good yeah eye pa say o de ewo ko share asichire anan a papa no na mom ewo no zukura moderate no because sugar na ewo mu no eno so de say asichire na ya eyam tentem ko ni pe mojanum tentem ewo no say ewo no kura nso no ye ni pi sa yes natural there na so ye ni pi sa Mami bi aminimu no mempe si kire me Empress si kire die said the doctor atena ha wo kan mempe na emo ma wo no hwie ni cap ma no si ho Debbie no di dipa no enye too much di o se de kwan so ne bibia fe kwan so ngura leafy green leafy vegetables the best ene ye say that's near bobo leafy mo ayoyo mo sa ngura bokoboko mo ne yi no obi a opesa aduane de me pena se papa abode da me hu ne hu aden pa mu se o jane na so eno na udie di a yere hu na di a nti ne yere nyere ne ho nyama no oni sa na tie kwala ne nkwada nyina o nyere mo hu ni eye nkwada o encourage wo because to bi a ase to bi a na nkwala no aduane na wo na be boa wa onu se peni be boa no na mo pese on be dey on be di on to bia so no mo twetwom ho okay say be say na sa programming nkanka pa ne nkwada okay cause bia peni mu kra de wo no bia bibinti how bia da ba ni padua no but nyame adom we ye nyina no ebetimi ya den sa program we eni ne ye cheche no age bia wo bia no sa wo se sanima bia how bia wo so bia den e be ko okay egi bia nkanka ne nkwada mate se man kwada esomutwe e wa sase ya mate dog what questions na san essence am said dem wo ha de asante bia bi wo ha ya o butu capital okay asante dog am say ye de asi number ni hia me pa because now obi bisa say wa share na me say won frew na oni ni nkomo nti fa wo number ni enko atifo ye say mo number no obetimi atwera to ho say wo phone so si ya obetimi abo